omama laba bawu2 abavuma ukumbona. So ke insizwa ke ziphumile ke njengoba zelana zizombona ke so ningamhlisa ke sikwazi ukuthi simbone. Yeah. I think abantu bakakhwela bazophatheka kabi kodwa namhlanje kunganzima ekutheni bambone uMakhwela engena ngaphakathi kodwa ngelila ngabayombona futhi esesina la ngaphakathi so bangaphatheka kabi but isiphetho isona esibaluleke kakhulu. Kancane umthombe awu siyakwamukela awu noma sikisiki yona esisila sayo. Unfortunately, ngoba sengi-excited kangaka ukuthi ngizonyathela emagcikeni akubuthombeni ngeke kuze kwenzeke namhlanje due to izathu ezithile ke. Amakhosikazi kaMusa Mseleko into engayazi eyokuthi ngiwahloniphe ngalendlela le engeke ibonakale yenziwa indoda enesithembu. So sihuba ingoma sihamba nezinsizwa sihlonipha ukuthi singanyatheli kwala emagcekeni la ekhona amakhosikazi siyombonela ngaphandle okuyinhlonipho enkulu leyo. Abafowethu ke angazi noma bazowina noma bazohlula kodwa engathi bahlulekile bayafana nami. Umuntu mefika kokuqala endaweni uyakhungwa ahlonishwe whether kusegateini or akukho egateini but for the fact ukuthi bakwazile ukugcina usiko labo ikona bekubalekile. Manje now that kunale situation that is happening inside and angikwazi ukungena ngaphakathi, how long is this gonna go on for? Asiqale silungise mokhuluma nami ukhuluma isintu because isilungu kakhulu lento ayikhulumayo kodwa ke uma Khumalo ngeke ngakhuluma naye mase belungele ukuhlangana nawe ngizokutshela.